Reka nizere ko umeze neza cyane udahwema gukurikirana gahunda zica hano kuri Inashyo Empire gatanu ku kandi. Amakuru ni menshi cyane ariko nkuzaniye kuri iyi nkuru nzi neza ko iyi ni imwe mu makipe hano mu gihugu cy'u Rwanda ifite abakunzi benshi. Rero kumenya inkuru nk'iyi ngiyi ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hari icyo wenda bishobora kuba byabafasha, cyane cyane ko abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze igihe batishimiye imyitwarire y'iyi kipe iherutse gutsindwa na Mukebe ibitego 3-0 ndetse no mu mukino iherutse gukinamo n'ikipe ya Kigali yaje kubitsindwa ibitego 2-0. Bimeze bite rero? Reka nkubwire ngo komite yoboraga Rayon Sport ingi yamaze guseswa hashyirwaho indi komite y'agateganyo. Iyi nkuru ivuga yuko komite yayoboraga ikipe ya Rayon Sport yaseshwe hashyirwaho iy'agateganyo izayobora amezi 3 ikaba ivugurura amategeko y'uyu muryango. Ibi ngibi bikubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryagiye hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Muri iri tangazo Rayon Sport yavuze ko none kuwa 25 z'ukwezi kwa 11 2025 ku cyicaro cy'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hateraniye inama yahuje urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'abagize inzego z'ubuyobozi bw'umuryango wa Association Rayon Sport, arizo inama y'ubutegetsi, komite nyobozi, komite ngizuzi ndetse n'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane. Rayon Sport yavuze ko iyi nama yemeje ko inzego zose zari ziyoboye umuryango Association Rayon Sport zihagaze zikaba zisimbuye na komite y'agateganyo igizwe na bwana Murenzi Abdallah ariwe muyobozi ndetse na bwana Musabyimana Jean Baptiste, bwana Gakwaya Olivier ndetse na madamu Akayezu Jose ndetse na n'undi mugabo witwa Minubume Jean Bosco. Iyi komite rero y'agateganyo yahawe igihe cy'amezi agera kuri 3 ikaba ishinzwe kuvugurura amategeko y'umuryango ndetse inzego zawo no gushyiraho umurongo w'imiyoborere y'uyu muryango. Hanyuma nkubwire ngo iyi komite y'agateganyo yahise itangira imirimo yayo guhera kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa 11 2025. Ibi bibaye mu gihe Rayon Sport hari amaze igihe yavugwamo ibibazo bitandukanye bishingiye mu kutumvikana kw'abayobozi bayoboraga iyi kipe. So kugeza kuri ubu rero abantu bakomeje kwibaza bati ese ibibazo byo muri Rayon Sport byaba noneho bigiye gufata umurongo, cyane cyane ko iyi ni imwe mu makipe akunzwe n'abantu benshi. Abantu benshi bagiye bavuga ati iyi kipe rwose iratubabaza ku rwego tutazi amaherezo yayo. Ndabizi abakunzi ba Rayon Sport ni benshi, uraza kumbwira wowe ese Tadeyo ni igiki uyu nguyu muri buza kumwibukiraho nk'umwe mu bantu bari bamaze igihe bayobora ikipe ya Rayon Sport? Bimeze bite? Mubona ari igiki gikenewe kugira ngo ikipe ikunzwe n'abantu benshi ibe yafata noneho umurongo muzima kugira ngo ibe ikipe ikomeza gutanga ibyishimo nguko uko bihagaze mu ikipe ya Rayon Sport? Uraza kumbwira icyo utekereza kabisa nyuma y'iri tangazo, nyuma yuko rigiriye hanze. Nujya ndakoza subscribe kuri Inashyo Empire, amakuru yose ari hanze uyasanga hano iwacu. Ariko nkubwire ngo ukeneye service zose zigufasha muri gahunda zawe zijyanye no kudeklara imisoro, ukeneye service z'irembo, Cyber IT Cafe Clinton nibo bambere kugeza kuri ubu ngo mu gihugu cy'u Rwanda bagufasha muri izo service. Ukeneye kandi ku applyinga visa ikujyana kwiga mu mahanga cyangwa se ikujyana gusura umuryango cyangwa se ikujyana gutura mu mahanga, Cyber Cafe IT Clinton abangaba baracyari imbere bagufasha muri izo service zose mvuze haruguru.